Kırgızstandın jigitleri menен oyun talasına çıktыңар azыр. Kандай oyun boldu? Bele oyun boldu. Balya oyun boldu mu? Жүрөктө коркунуч болду. Озакын саламатсыңарбы? Yaxşı mı? Кыргызстандын жигиттери менен oyun talasına çıktыңар азыр. Кандай oyun boldu? Bele oyun boldu. Balya oyun bolду mu? Негизи Кытайдын эң мыкты командасы деп сиздерди билет экен элдин бардыгычы. Аттары дагы эң күлүк, эң кымбат аттар сиздерде экен, э? Şu doğru. Эң арзан эле ат $50.000 дейби? Şu doğru. Lekin salam balanın atları bek. Lekin Ошондой аттар менен sel aciz geldi. Кыргызстандын аттары кандай болду? Sel aciz geldi. Lekin 10 minuttan keyin bizning atıldı yana tas kaldı. Biz yakıp ketken. Lekin jigitler yaxshi ekan. Bele oyun oynap çıktık. Kırgızstanның балдарыма көкпәрі яман екен. Достық бірінші, мұсабық ішкеніз деп, беле нәтижелерді шықтық енасымыз. Яқшы ойнап шықтық. Кыргызстандын жигиттери сиз аябай тердеткен окшойт, а чекеңиз? Күчтүүбү экен жигиттер? Күчлүү екен. Күчлүү екен. Тартышып көрдүңүзбү жана улакты? Тартыштық. Жулдуруп алдыңыз, э? Бір атым жылдық, улам жылды шу. Баягы акыркы минуталарда бир эсеп мындай теңелип бараткандай болуп кетти да, ошол учурда кандай болдуңар? Жүрөктө коркунуч болду. Sen aldı hepimiz. Tampon yoklap ketdi. Yetişip ağılgı bab. Кече күнү Кыргызстан менен ойнойбуз дегенде кандай тактика кылдыңар эле? Кандай оюнду жүргүзөбүз деп ойлодуңар эле? Kırgızistan oynayıp yaşım çıkıp şu tayarlık kılmış ya. Aşılı oynayımız da. Чоң эсепте эле жеңип коебуз дегенсиз да? Korkunç katı tayarlık kılgan şu bizim. Aşılı oyunluğuyla kelgenmiş ya. Нурбулак, э? Нурбулак, саламатсыңбы? Жақсы. Айтсаң, Кыргызстандын командасы силерге кандай атаандаш болуп берди? Жақсы маслашып, жақсы ойындық. Жақсы маслап. Кандай оюн болду? Жақсы бәлән ойын болды. Айтып келечи кененирээк. Жақсы маслашып, жақсы ойындық. Қырғызстанлардың баларын үйнәгендік. Оғлақ тәжірибесін үйгендік. Жақсы ойнайдық. Жақсы маслашып, бірлікті жақсы ойнадық. Кыргызстандын аттары кандай болду? Атлары бәк нормал жақсы.